Uyu ni thukuru wa Mlolongo na uria uri barabara-ini nene ya Nairobi guthii Mombatha, uria thingo ciaguo igomeirwo ni miatoka ya kuguoyohia na iria ni ugwati munene miturire-ini ya ciana ici. Kuringana na urugamiriri wa thukuru uyu ni guthamio wathamirio haria wakitwo ni ruhonge rwa waki wa barabara rwa KENHA niguo ruhote kwaramia barabara ya Nairobi guthii Mombatha. Mwena-ini wake cibu wa Mlolongo Peter Ndunda oigite thukuru uyu wambiriirie kugumirwo ni miatoka mwaka muhituku na thutha wa urugamiriri wa thukuru uyu kuhura riboti kuri ruhonge rwa KENHA gutiri kinya ona rimwe ritacukitie ona thengia ya miturire ya ciana ici gukorwo ikurirwo maitho ni ugwati. Kulingana na hali ya weather vile iko hasa wakati wa mvua, vile tumesikia majanga mengi yametokea, manyumba kuporomoka, tumeona vile kuna hiyo crack, kuna hatari, na tukaona hatutakubali watoto wakae pale ndani kukiwa na hiyo hatari. Afadhali tuzuie hatari kama hiyo isikuje kutokea, watoto wetu wapoteze maisha pale. So tukaonelea ni jambo mzuri tuite mainjinia. Riu thukuru uyu uguikara uri muhinge nginyagia thingo ici cia Kowero, ukirikana ruhonge rwa KENHA nirwo rubatie gukua murigo uyu kuona nirwo rutakinyaniirio ikiro hari waki wa thukuru uyu.